Karbi sabitung hinpen non ke bang di Dipawali a kardom la pen hirjumek na pajirik na. Labang so ronga jelo ingsamjin amar mon penle kado kaveta talondun lona. Kardom. Karbi Anglong Autonomous Council Rup Singh Tiron Karbi Anglong Lapen Meghalaya Hoi Kahumri Dam. Dong mugak pen lang lo suka ciling atuar pi ke ciling apan katurat hektik. Kanthi sangkar po yatra amay long joning di katar alamu kapaklang pen Tiron Hema Sorpen Kathar Hema Soropan Karbi Anglong Autonomous Council Rup Singh Tiron Kachuro. Kardom Nili Karbi Prime Time Berta Thanbang Sami Junality Mungpi Non Berta Hangton Pen Arjik Tha. Fort APBN Kem Hoikoi Ram Pen Mosima Dak Meghalaya Government Pen Towar Nagasalam Jipu Arlo Pen Berta Arjulong Pen Rup Singh Tiron Kahumri Dam Pusi Nili Tumalong Berta Nang Pale. Karbi Anglong Pen Meghalaya Hoi Along Kipado APBN Campaign Moisin Adak Towar Keno Parpik Pojoksi Moikoiram Arong Arlo Kido Arada Tumtang Kai Don Pen Sikap Haro Popo Chirung Si Bang Sodak Towar Kasalam Ji Purat Atheng Nukhasi Student Union Pen Rong Arada Tumapan Kido Pen Palilo Ponta Arlo Pen Alam Kela Sodak Towar Kasalam Ji Ke Meghalaya Government Pen Si Job Card Ice Scheme Pen Kasilang Ponji Pujoy Joy Pen Birta Long Tusi Tong Sikot Pen Rup Singh Tiron Adi Malong Humri Dam Si Hadak Arong Arad Tumpen Chingki Chingwai Dam Ladake Karbi Anglong Arlo Lasi Meghalaya Government Pen Ke Ajat Asai Tanang Claim Long Le Pusi Rong Arada Tumpan Rup Singh Tiron Pen Than Tekang Ajat Asai Le Claim Ji Pusi Tame Chingki Chingwai Sarnang Ji Puta Tiron Asang Ho Pen Than Ang Parta Fort APBN Kem Moikoiram Along Kido Akem Along Stami Nang Vursi APBN Kem Along Kido Kithak Akisung Pen Kipajok Ji Apan Chichak Tekang Ang Parta Thengpika Huwa Tumapan Kilang Chari Dunji Lapen Meghalaya Pen Karbi Anglong Arlo Sai Nang Kideng Aputhak Chirok Tok Pen Lang Chari Dunver Nang Jiputai Teron Pen Than Pachini Tekang Kahumri Damahut Additional SP Border Magistrate Robert Taylor Pen Socheng Amreng Border Ad Hoc Committee Chairman Augustine Hanse Pen Prekjam Atumadim Along Kahumri Damahut Chirap Chitodun Karbi Anglong Autonomous Council Rup Singh Tiron Pen Ajok Gandhi Sankar Poyatra Mailong Jai Kathara Phan Lam Theke Bakhut Kathara Hembang Aphan Lam Theke Paro Puthak Ningduk Chipakrangsi Preniphaing Koira Priya Ni Hamren Along Kathara Hembang Doan Chelang Pet Pen Prehangke Amai Kipha Birta Pherangke Hundor Kropen Birta Nang Pale Pherangke Amai Long Jai Kathara Korte Aklengsi Harlong Bing Tikathar Pen Kaningja Tengke Alang litu masa burabasa ing tikathar atum korte bang ke thomdo aklengsi ke long ing tikathar adakwam ke basa ing tikathar lapen akibisi ke seng ing tikathar kenlo labang ke thomta apomen ke lunse ing tikathar lo lase aklengsi amen ke long ing tikathar lapen akibisi amen ke seng ing tikathar tangdet ke koson si adakwam bang apomen Rup Singh Tiron pen basa ing tikathar apomen ke Samsing Tiron pukaning je haima pusining je Political alam pen pachibok nang nitum thang nat pudundi bon sitami ahem bang atumapan aronre la pen ahok hi alam pen karbok pon laki therak meme ingring meme alam pinak aside tum ahok lo la song bong neli pu atuma korte bang thomdo neli ka kleng long so long kathar paso pulo pen pu ke neli pu korte adak bang basa kathar aso pulo la pen pu bang ke neli punu Nili put makor tiaki bi sengatar paso pu la kaseni tuman ta hembang isi atu bang tala solam arjulong lok pening kiduk ning oi la so dokok pensi ni tum la chingwai nang kok lo la pen so pen tum ta hembang asar atu penak ni tum taman tang lo la sila solam ni tum cetak nang kok ningi nang kok lo la si alang li kaningi alam an la ke kapacho bera ro phan pacho be hok he alam ke che sor sa ke che lang ne ke che pin ram la son si dokok lo la sila pua bangke cipa itum hian ka ci penram chot ka ching ton ching thi chot le la bir the ki mei la pua bang kali la se alang li kaning ye tang alam
la kecok cia alam mandal lo la so alam abang Karbi atum ala atem ke kartang busigipu kartang puta ker ko kopot huni ko kopot la son se bukan ni abang phanta meme la se cema tha thora alang li yong si ame thang Karbi atum rona teng pen malak rong charpat pura kecok celo ci pu son te lata ison alam itum deng thik po kali tang te alang li yong si kecok ce ci pu pedat lo putang te la sol alang abang ke ki ju jalam kali penjai ka thar phan kapin rem alam ganing je lang solong terono soro phanta kapin rem pon alam rupon klok lo la kurnia phan la ke rat Karbi kur for se alang li phan kar yu nang alam ke kenang sot lo penili tum ka thar hem bang atum dan ning du galam lo ningkan pharua frang ningkan pharuinia frang alang li ganing je dam ke alang li phan ko ma te ke than ma la pen alang li mena tong ganing je ma la penalang li inut em man ai idjot talang li ke warlo district council man ai idjot talang li ke warlo khe ai idjot ta ke warlo jaiga thar phan le ke pin rem gali ni litum Karbi ak inti ka thar inti ingleng atum phan anta ka pin rem ke ber la ke arnam angno alang li adai thidung lo arnam jalang li phan adai piji anam piji la sini tum ke ningduk lo non ke Karbi kur pho arat atumanta alang li phan kar yunang yalam do ko alang li tum teron long hum throk atum ta kachar yunang yalam do ko komara banga teron si teron pile teron po phan penan kachupi la ke alang li tum teron long hum throk atum bang ta alang li tum ta kachar yunang i non apor alam nang le rok lo la sini li ke pudamo elo alang li kaning ye ni tum inti ka thara a khe phan si kapin rem la opportunity tum ge ning duk piglo la bangso alama bangke tong tong yudjedet po alang li phan kar yunang ji ta do piglo da tum phan ki putot ta tan thu ong la pen nilit po abang ke adak wam lo nili pesar bang ke lum long kathar lo aki bia bang ke seng kathar pen long kathar bang hinita apo amen lunse kathar nili po bang ko puson si adak wama bang le apo sem teron ti plang de jumalake kaning dia bang da phu ka velo ma English pen ki pu ke dirain mentally dirain cheplang de nili ke la puson si purabji lake komantu ni penta rong hang rong bong along ki dober kathar bura akheya tumapan anong ki cho lam chot pusi ningje lasi bang so puthak pen Karbi ri cho thengno chi bisar nang kok po puta perang ke amai pen ajok lunse ingti kathar asomar korte bang ki thom ahem bang atum pen lam thei pangda West Caribbean long Keroni bor matikula pen tuwe ke cheleng atwar kasalam non chiklo John Thombak dotang lo sitame pinyani anta ke patang jikali se asai ke panglen ajok rat atum ke cheleng aphan kisum ke chak nang abirta non jong pherang ke pen birta nang pele Keroni rong pangbong PWD atwar tuwe kasalama men pen angton pen tuwar ki phur ajok rat sung pik khangjang lo matikula pen amreng koka kidam atwar kasalam nang ji ipong wet si JCB pen tuwar harlong ki phur lam ajok kilometer cap se ajak kiding gari motor pen kacheleng kisung rat atum phonang lo non puthot tor ara right side bump ki thok amen pen tor athak si long le ki thok rong ajok asap bak arbi ki jang anta inghan enano chiplang det lo la so jok tor along munit kaching koi scooty bike school ki tun ausumar cycle pen kaching koi la puson chitong rinti lo tor kapame ji amen pen rat aphan kapasung laki rat atum kaya porta dengun e la si contractor madule mansita prabjin pen sai kachiklem patang serak ji aphan rat atum pen kachuning ripado koson atuwar kaselama une moi prang phane mesen patai lo mane stanon arbi ge yang por ge nil tum bike chota gali ne utu atum na pen tata mobile lan tanil tum dam un e se je plang lo to dap la la school somar tum kedam ke bang pasala school somar tum ta wang si yo mane wang un e si ko nat malang bi yesu lo te chi cham dam nang le po ko na lo ma lang thek lo chi cham do son son thi ting han dong lut lut wang po na son lo yo si bang non prabjin pen harlong waramat ke klama son te me par pigi posine di mathalo athike non students atum pena kisung ke dang lok ke non
mane kado kavera tum ke dam ke bang anta siksak piglo sa Karbi lo Charlie asong lapen hampang asong atumpen pre-nipay ang koira player ni Assam Hills Medical College along 3rd lapen 4th grade ang hoy kipapleng jiapan Karbi ang long lapen de mahasa arisoy jang atumpansi ureng ang hoy doan takipi et jiapan pirang kiamay kipa Karbi ang long lo Charlie asong pen hampang asong atumpen Assam Hills Medical College along 3rd grade lapen 4th grade ureng ang hoy doan tak Karbi ang long lapen de mahasa arisoy jang atumapansi ureng ang hoy doan ta pinangji pusi kehang pado that the district belong to the 6th schedule of the Constitution of India should think 5 organizations: Karbi Student Association, Karbi Student Union, Karbi Student and Youth Council, Karbi Farmer Association, and Karbi National Assembly. So just now I have read the press note. We are not here to blame, and we are not here to just condemn the other communities who are from other district. But we are here to call the press conference to protect the right of the indigenous people of Karbi Anglong and Dima South regarding the dog reservation in Assam Hills Medical College. So we request all the candidates, those who are coming from other districts, not to participate in this examination hall, because we have a huge unemployed educated youth here in Karbi Anglong, which will be not able to fill up the vacant posts in Assam Hills Medical College. So through this press conference, we like to request all the candidates to understand the emotion and to understand the feelings of the two hill districts of Dima South and Karbi Anglong in respect of the Indian Constitution, as this is the 6th schedule district. So we request them to please cooperate with the student bodies that we have requested through this press conference. Thank you. Not as an outsider, but still though as a brother, to let our people live, so that the people of Karbi Anglong and Dima South survive. So that these little tribes, small tribes that live under the shelter of Karbi Anglong and Dima South prosper. So I request the other educated young youths and lads coming from other states or districts to reframe their set of mind and bestow their towards the development of the Karbi Anglong or the people of Karbi Anglong and Dima South. We only have 3 demands which I would like to place in front of every people. We want 100% seat reservation in the 3rd grade and 4th grade job vacancies at the Hills Medical College. We are not creating any communal tension, or we are not coming up with any sorts of eagle mind of set, but we are bound to safeguard our rights. The medical college is being set up after the long struggle and demand of the people of Karbi Anglong, and now that the institute is being about to start, we would like to request the government of Assam and the government of Assam, as well as the selection committee of the job vacancies, to look after the matter so that the people of Karbi Anglong at least acquaint to the job vacancies for the 3rd and 4th grade. Karbi Anglong lapen di mahaso along lokitek adiso ijang atumapansi warsai pinangji pusi pirangkia mai long pachini pirangkia mai ki phalong KSA General Secretary Thangching Timung, KSYC President Prakash Timung, KSU President Sar Imtokbi, KFA General Secretary Soron Singh Rongpi lapen KNA President Dorsing Terang Atum Chitongdun. Dong mukak pentikelang jun den takhat samilang so langlok so lapen paklong kam hawar arada tum kachiling atwar kahino parpik ajok kachiksak alam arjding klui penta chithan lo lapen Karbi Anglong Autonomous Council ki thegiding atumta la so puthak chini lo sitame piniani anta
Karbi Anglong Autonomous Council pen tor ka salam jia pan thangnat asai ki deng avelang pusi preni phang koira plia ni phirang ke pen birta nang pale Karbi Anglong Autonomous Council emra judi so amithang constituency phan anta ong dung ka chingthur amo ke deng jia phan RDN elang pusi korkanti constituency arat atum ningri rinti kacheleng ator akile ke no par pikacho asakso arbe kijang anta tor kidam kibang aphan akasik sangrat atum chitong nang sonsi preni ba eng koira ke thom ani kang sam 45 pri apor malom dong mukak pen hormuki pon atra dhoniram tisola pen emra juti so ahem atheng no tuwar kiwak along kaching thang dok pen non anta bajongon elang pusi bertalong Karbi Anglong Autonomous Council pen mesen atwar ki pijia phan korkanti constituency arat atum CM la pen em atuma phan kachuning ripado Kidamtang BJP asong pen ganti sangkar po yatra amai duar baguri constituency angkang dolamara along yatra amai kepadupon along tiron hem la pen kathar hem alamo yem rup sing tiron ke paklang pen kathar hem asor la pen tiron hem asor atum lamvoi ke chipi kathar hem asor la pen tiron hem asor atum lamvoi ke chipi jo yem tiron pen kachoro pajer la pen laso alam ke ko an ma ahok heke Karbi Anglong aradatum si chini lo pusi yem rup sing tiron ningje hemat tumbe angka tumata bang plan di plan son di kilo kathara son bang tare bang plan di kilo nang to man choro lo tenon bang ke la so puta wa na hok la so bang ke te bok terai pen pen an ka chini bang ko tum bang phia tum se tum ke atu na ko je alang le pe klang ko na lam ko an hok na hok pen kathara son ko te pe klang alam puta hok an ma na hok teron so bang ke akhi evidence la na so bosuri na koko ma hu na koko je da te bok tara non sar cho dolang ka chini mu cho tom dolang pen la halam puta bang ni tum ke te bok tara posin ni tum ni li ke bihek pen se so lam ke karulo bang ke bang ke sa tum che tham po lam le ro wa na hok ma so lam puta bang ke e da te bok het ke li lo ni ta ke bihek pen se so lam karulo pen so puta ke la ke arulo plon te mama se hakim apa ke amni yong yelo lage adu dam lo pote kisar mo cho chini mo cho tung ke lage adu nang thalong po nang tham po ase ke la so lam po se ni li nang tung phan ka chini kang tung ke ji ke choro lo thara so mata lang tung clear alam nang ka chipi por ke te ron so clear lam chipi por ke ni li ke ye puta non ke ra tung ko am na hon ho da se pang sai to pe la phana po sita ki jor bang ke la lo je alam ke ka pe klang alam ke la ke juno da alam laka sene mana alam juno da alam aposi la bang ni lita chini je la solam peklang me ma peklang no ma kani tham nem tham ka hoi na ka bon dai thap alam kali la solam peklang me ma peklang no ma ni ta chini athe ni ta evidence do behek ben ta chini la pan alam ni ta chini ajulong aposi peklang na pok ta peklang tu thik lo tang te aposi bang hala so ka no bang ka mutamati mutum chi pu bom po ati non ne ka peklang lo si alam ini ting sam nang po nili ka peklang alam the puta ka thar hem so nili peklang alam puta pu teron hambang so abang te bang ke ni ting sam nang po ka ting sam bang ke kona si ke chok chema tum tu pekeng nang po pekeng si alam ma he nang po aso lam to nang phirang ki pen Karbi ri cho ram sing rong hang la pen kathar bura tuma pan labang solam ki kar jo hut ke thakateng ki em rup sing teron pen arya sang ho tum neli theng no joining tikathar ahemasor alam ki aputha insai nang ji pusi joining tikathar aphan birta palesi chitong pen bang solam arjusi kathar sang ho pen sitami dia chohanglo voi phit sitami government pen voter list along ki anjali teron pi pusi amen tokpon lo pusi jai kathar pen lam the pachini si voter list alu nang pc em rup sing teron aphan tami pc kang sai nang ji ron jut koksi lapwan ington koksi ing samri pobon pusi mathalo bonta non la son alam ki klang thu laki alam ingdang tu bom pulote bangnia tuma panta rong arak along hangsi ingsai nang kok puputa Karbi ri cho pen lam the pangda lo la sona rang thana teng pen tini tum inkuri dam pe ni kunu jai thara la dam lo amasi hala ni punjai ka thata chikubir lo ahok inti ka thar a jorwe ka pajo amasi along pan rong bangke inti kathar ham nang le beng meng kathar pi pada tok pon da du kok lo la bang ke chok che chor pu ku bir lo sitami utarai di lo bang ke sarkar ron nong pan ke utarai di lo bang ke jutna tron ti kusti ka che tok ka utarai di tron pya ho ka khoye ta la ta lu
ponot pamati utara jani tungwan lo atau kawan datang pensi rutin toran handap pilo horen sing handap jam populo tan kim ngaran baru pen tuma jetau ne lo apa nang le pinot mati rutin ton ne pipo terus tron cak mati pipo pulo la ke pipen amang parke la ke pipen mati ola utara di lo pana identify be ko lo apa masing samri le bon paman itu kan antai sam mrilo asya kono na ri bom lang pulo tela bangke arona teng perang parke arona teng penang kostor arona teng penang kostor lo pulo te ang parke nana tahang po pang tamyan hal bangke klana ko po lan jar tanon bangke hong ha ko to da lang thang chora masi amala to dokumen ka peklang pana mala tum tamri le bon kutini tum ketin kok aram paro tum ketin kok lo ni lipin kali lo aram paro pen bangke tang sai vele di ta lon kin avedalo ni ta puta hok alam pina puta kayu masih akan saya lihat memedelo pun nanti misal di sini milo tu sini tu pula. Amri Helping Hand Society NGO pen pining aningkan ke damtang arua ciklo pen ke klaim ke dampang cengsi preni phayeng koira plia ni anke sai ke klaim ki chun angthek alang li chethek longlo Amri Helping Hand Society ame bisang pi binolin phang chupi pen patir pi ponsi kipir ki taka hin aprang ke ponjia pan rong alo ke do so alo tuma phan kipir ki taka se ke ki pipona birtan li tuma phirang ke pi ratane pen birtanang pale Sangpi Bisilika Phangchupi Lapen Green Valley Principal Sangpi Merlin Meder Pen Labangso Kipir Kitak Arpu Dengsi Pinangan Arong Parlu Ponlo Ingjir Marlia Tuma Phan Jakong Horang Bidi Sore Lapen Kapaching Tur Thekjia Phanpura Women Empowerment Ahin Kapaching Tur Ji Puthak Kipir Kitak Pen Danglok Ason Avarsai Piponlo Lason Si Umpane Arong Pen Bang Inkoi Swai Pen Bang Paroisi Lapen Rong Inkoi Rapo Parlu Ponsi Paching Rumlo Self Help Group Asong Atum Paching room si kipir kita kasi ke padupon lo alang litum kemang lake amriang kang ong dunga injira tum lo kacali ahin warsai kilong dun pami melapen kacali ahin le do puai picita goreng warsai kilong dun de sai de lo lasi soalo atumapan kamatha pensi lahai awarsai paklang ponlo sang pipinulin phang chupi ki claim kidam ahok pet pen theklong si Northeast Women Entrepreneur atum alang lilong humri dam si sai ki claim rap thekjia phan pura kiteng si karbiang long pen amen thapon lo Laso saya long sangpi Bisilika Phangchupi Lapen Green Valley Principal sangpi Merlin Meder atum tami chirap chitodun Lumbajong constituency angkang Mijung Disa Katheba Jonga Hawar Kachingthur Awepin lang Posini Lituma Perang Kepen Preni Phayeng Koira Pliani Birtanang Pale Pirang ke atum kahumri damahut ki thek damlong Lapen rong atada dumpen ki thana tengki kramsa arong pen timu arong ke non anta Kachingthur amo avelang Sorkar pen thangnat akirapta awipin lang la sorong pining an kening kaning korener kep an pleng eloki dotang stami pinyani anda sorkar pen thangnat akirap awelang pusi hada ke doran tumpen chenglok rong asar tumpen phirang kyang no pachini dun nonan ta rihing ami awelang towar ave kijuna lang aphan ringwel ave sorkar pen kipi IAY PMY GIM suta long tun de pin lang puta phirang ki ang no than pachini dun la lo ni tum ke long on dia son ke do pik non ta thek long lo jok ta aki theki ding ke bang anta jok ta la pusi thang a diploma ya no mata milang tum mata che thekang long le la la si la so hedi la so vendet pen towar punoy yat punoy ni tum don ta akang ram ju sitet bom kisu ki un e to me pusi nil tum chal chong sinil tum hospital pini ta chipon bom lo chipon nang bom non puta pa na kisung la si la hemso amukha aiwai punoy yat punon imen do pusitame nang lile ene election hu bang no chupa po nang pipu po phutu nang pon et imian nang pon et po lahai tanir tum long undi lahelo non ke sarkar atum ta pipo si iladak arong ya ka theba jong timung arong mate kram sarong la so long bang ku pipo si nang pangkriwi ma pusini tum ma ke ning chi oi tu hu lo ke bang majok arong ke upene bang comment pen kera ba hemp bu tadu stanil tuma asancam ke nang tuma ta theklong lo abi nil tum ke lasi non tipatip election ki bang ta MC hutalo MLA hutalo sitame la het tum ke nil tum phanang chubai chot rong alam nang chubai chot po masitan ke nil tum ta kaddo ko ta rong sorta aning bang bhuti pi bhan aning hang hedet ta halbo non bang la sonsip ning je bang do pik asi bhut pi lo no phoi election bang ke pusi ju diti asi nili mata la sonsi mathalo no boy election bang ke abusu theklong le te but binang ni pan sinil tum ke ching bai bai kichan kijara krong puta bo pani rong thalu mati arleng penaron ke chilayang si un e pute pia juju pen char chong kon to konna lo ke ponji ke
ho di phulo Difu Civil Hospital la dak pen an ke la se pen hadi so pin so chung ke su ma sar pi to ma ke su gusta hadi su u le la som thalu char chong kon lo pon ko avelo gari avelo motor avelo phoi ma phe ma ho la pas kilu la pen para avelo sum oner chung ke men pen naron ke long te la son solar de lang ne chung ke ju solar de lang di me rihing da velo karen tavelo putu la pen ke ring tavelo donggor tavelo ali tavelo ni chung ke cepaduk dun ni tum hok pel ni tum rata sutu kidam tang MSc la pen MP kilik ho sita mi halada kido arada phan kapaching thura sai amo ki PG phan lam the chak tekang lo sita mi pinyani anda kiram theklong lelang la pen kama hume me alama bangki pinyani anda local MSc mate em roton teron ka hum didam avelang pata pachini la pen thu meri hing nang pipopo amen pen tang ka sita mi kirung dolo sita pinyani anda rihing ami amachi theklong le lasi prabjin pen Karbi Anglong Autonomous Council kachari ke theke dinga tum sitami kirap ki pale vekjia phanta halada ke do arada tum pen kachuning ripado pale non malong so porphan birta wington peksana huge Deepavali Dhamaka offer on electronic appliances. So complete your home with electronic with the best technology. Come and grab with the best offer on LED TV 24-inch with the best price of only rupees 5,000 with 1 year warranty. 32-inch of rupees 7,300 only. Android Smart TV of 40-inch, 45-inch and 55-inch at the lowest price. On special offer in inverter battery, luminous and inverter battery with solar, iron and steel bed with an affordable price. For more details, kindly contact 8812053818, 936563282 or 8638198316. Cedar Electronic Shop located at Bokulia Difu Road, 782482 Karbi Anglong, Assam. Ganj Shopping Mall is a Gulf of Assam enterprise and the Hill Areas Department. A glorious 1 year now. Here's everything you need: groceries and household supplies, cosmetics, personal care and skincare essentials, appliances and electronics, stationery, men's and women's clothing along with tribal clothing. Also a huge Durga Puja offer on Swati brand, an offer you cannot refuse. Ganj Shopping Mall, Difu Manja Road, Manja Industrial Complex, 782461, Manja, Karbi Anglong, Assam. Chloride Unisex Beauty Parlor hinben Warsai Kemi Kipipon. Lasi Lason Warsai Kemi along Ninghangatum Ali Chuan Dunikha. Warsai Kemi Laki Chiklu Jontro Kapan Kapamada Seke Piponji. Lasi Apor Panhok Hip Pin Pen Chloride Unisex Beauty Parlor along Patebogda Mignon, Rong Parpi, Rong Berot, near Iron Bridge, Dipu Karbi Anglong. Lasi Lance Sekachini Lethodji Aphan Laswa number 600-121-3664 along Humriknon. Simonjir Children Park cum picnic spot, a place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014-33731, 93652-07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong.
wang tha wang ik tha electronic a hormone ang litum ador ki jum hek pen long pon ikji lase apor pacheton dun pen warsai kemi to endun iksana nang litum long pon ikji lake free chalong a brain LG Samsung Sony Whirlpool Haier TV along a brain dolake LG Samsung BPL Akai washing machine a brain lake Samsung LG Haier lapen ke tu thulang plastic chair table steel lapen plywood furniture lapen ke solar inverter da longpon ikji lasinang litum na humri ignon Asok Prasad Chateri Bukulia Electronic and Electrical Akulat Bukulia Main Market Karbi Assam. Chloride Beauty Salon Unisex is opening its door for a 6-month crash course on beautician and cut. Interested person may kindly come and contact Chloride Beauty Salon Unisex near Iron Bridge, Rongporbi Road, Dipu, Karbi Anglong. Document requirements are recent photograph, voter ID, and caste certificate. Dihina mo bhi puthal berta along wang tulo. Kiwangji preni phai engkoira pho ani Guwahati rong sopi hotel solin Grand Cafe Rukmuni Gaon along season 1 Northeast International Fashion Week amendment nangchong hudun si bangso sai kideng aputhak Northeast International Fashion Week ahem phuvek Prasan Ghosh pen preni phai engkoira priani Guwahati Press Club along phirangkia mai phasi ke kam khepado Lason asai lang nunang kachong hu abang pilake sami jitu muniteron pipusi pangtek lasi bangso Northeast International Fashion Week ke kedamtang aningkan engkoira pho aprang pensi bangso men pensai klem pon pomlo ang pada kichoklim aron aluan ta dolap lasi non ahok pet ke Northeast International Fashion Week ke kiwangji suri hinira engkoi aningkan arkoya chiklosi padu ponji lasi lason aron re pensai lang nunang ki klem dun atumalong men ka chethabdun chiri dun tu pusi owner mate ahem pu Prasan Ghosh pen phirangkia mai along ne jai জিতুমণি তেরন ফার্স্ট সেকেন্ড সিজন তেখেতে কৰিলে তাৰ পিছত হঠাৎ কৰি এতিয়া কি হ'ল মই ৰিসেন্টলি দেখিলো তেখেতে সেম নামৰ ফ্যাশন উইক এটা ষ্টাৰ্ট কৰি মানুহ কনফিউজ কৰি আছে মাৰ্কেটত কনফিউজন এটা ক্ৰিয়েট কৰি আছে এণ্ড বহুত মানুহৰ পৰা বেছি পইচা লৈ আছে কি আমাৰ ভেৰি নমিনেল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফিজ ল আমি ডিজাইনৰ মেক্সিমাম মাইলেজ দিও এইটো শ্ব' পৰা বহুত মডেল আমাৰ প্লেটফৰ্মটোৰ পৰাই নাম কৰিছে আগত নিজৰ দে হেভ ষ্টাৰ্টেড দেয়াৰ বুটিক আৰু নিজৰ বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিছে চ' চেম নাম এণ্ড ফেচবুকতো ছ'চিয়েল মিডিয়াত আমাৰ পেজটো বহুত পপুলাৰ এৰাউণ্ড মোৰ দেন 10,000 পিপল হেভ লাইক দ্য পেজ চ' ৰিচেণ্টলি মই যেতিয়া দেখিলোঁ তেখেতে মোৰ এই শ্ব'টো কপি কৰা চেম নামৰ তেখেতে পোষ্টাৰ ওলাইছে মই তেখেতক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ কি প্লিজ চেঞ্জ দ্য নেম বিকজ ইট উইল ক্ৰিয়েট কনফিউজন ইন দ্য মাৰ্কেট শ্বি জাষ্ট ইগন'ৰ তেখেতে কৈছে মই আপোনাক ফোন কৰি আছোঁ তাৰপিছত আৰু কোনো ফোন চোন অহা নাই চ' আজি তাৰপিছত মই মেছেজো কৰিছোঁ কোনো ৰিপ্লাই নাই চ' ইমান দিন মই ৱেইট কৰাৰ পিছত আজি মই বাধ্য হৈছোঁ কি আই শুড কাম ইন দ্য মিডিয়া এণ্ড এৱেৰ দ্য পিপল কি বিৱেৰ অফ দ্য ফেক ফ্যাশন উইক যোনটো গুৱাহাটীত হ'বলৈ লৈছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফ্যাশন উইক বুলি ছাৰৰ যোনটো শ্ব' ক্ৰিয়েটিভ পিপল ছাৰে অৰ্গেনাইজ কৰি আছে এতিয়া আমি মই 4th ছিজনটো কৰিলোঁ এতিয়া আমি 5th ছিজনলৈ আগবাঢ়িছোঁ আৰু আমি ছাৰে যেনেকৈ ক'লে গোটেইখিনি আৰু 2020ত আমি এতিয়া জানুৱাৰীত কৰিম আমাৰ 5th আৰু আমি জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰতে আমি শ্ব'টো কৰোঁ ঠিক আছে বাৰু হা মানুহে আজিকালি লিড ল'ব বিচাৰে হা লিড ল'ব বিচাৰে কাৰণে মানুহে চব বস্তুতে আজিকালি কি কৰে কপি কৰে হা চব কেটেগৰীতে আজিকালি চব ফিল্ডতে আছে কপি কৰে ঠিক আছে পাতিছে পাতক এনেকৈতো হৈয়ে থাকে ফেক কিমানখিনি হৈ থাকে কিন্তু নামটো কিয় কপি কৰিব লাগে সেইটোৱে মই বুজি পোৱা নাই যে নামটো পূৰা একেই কৰি দিছে ছাৰকতো চবেই জানে ছাৰে নিজেই কৰে গোটেইখিনি আমি চবেই জানো তেখেত এজন মানে ছিনিয়ৰ বিৰাট মানে হেৰি ৰিনাউণ্ড ফেশ্বন কৰিঅ'গ্ৰাফাৰ ফেশ্বন ডিজাইনাৰ চবেই জানে ইমান বছৰ তেওঁ ইণ্ডাষ্ট্ৰীজ আছে ইমানখিনি মানুহক ইমান কষ্ট কৰিছে নিজেও কষ্ট কৰিছে বহুতখিনি আৰু আনকো বিৰাট ভাল প্লেটফৰ্ম দিছে যেনেকৈ ময়ো উঠিছোঁ মই ডেবিউ কৰিছোঁ লাষ্ট 2019 ফেব্ৰুৱাৰীত মই 4th ছিজনত ডেবিউ কৰিছোঁ এজ এ ডিজাইনাৰ আৰু ছাৰে বহুতখিনি হেল্প কৰিছে গাইড কৰি আছে
ছাৰৰ তাতে শিকি ছাৰৰ আণ্ডাৰত শিকি পেলাই ছাৰৰ লগত কাম কৰি ভালো লাগিছে আৰু ছাৰে বহুতখিনি হেল্প কৰিছে সেইটো মই বুজি নাপাওঁ যে কপিকে কৰিব লাগে নামটো তেওঁ পাতিছে পাতক কিবা কৰি পাতিছে যেতিয়া পাতক কিন্তু মানে নামটো ইমান একেকৈ কৰিব লাগে যে নৰ্থ ইষ্ট ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফেশ্বন উইক এইটো নামত প্ৰশান্ত ছাৰে পাতি আছে বুলি চবেই জানে ইমান বছৰ ধৰি পাতি আছে নামটো চেঞ্জ কৰিছে মানুহ কনফিউজ হৈ যাব ন এতিয়া ক'ত যাব মানুহ সেইপিনে যাব নে এইপিনে যাব সেইটো কথা আছে ন আৰু সিহঁতিতো জাষ্ট ছাৰৰ ষ্টুডেণ্ট হৈ পেলাই এটা শ্ব' অৰ্গেনাইজ কৰিলে মানে এটা শ্ব' অৰ্গেনাইজ কৰা ইমান সহজ নহয় Serdihun English High School pen Borjan Zonal Karbi Youth Festival ke pamanadim hidipi pathuak lamalong prenipai yang koira ke thom anigang sam porpai si pen porpai ke thom aporan plastic la pen akiter hai hui theklong si kapang thirasai ke denga beta nonjong beta nang pale Serdihun English High School Principal Rajesh Group pen phirang kyang no kapachini dun ke nilitum nangki barnang ko ka thekel hai asumar tumaphan work experience sai ke deng Lokachali penang pada ki claim penta paklang ningji work experience ke padu pen Lochali asumaratum chini po kapang tirasai ki claim ki dam nangji asai la pen jutang ka chinghon hai hui chini dun thule thot popusi school alang lihin pen ningji Serdihun English High School asumaratum kapang tirasai ki claim alam arjulong si adim malong an Borjan Zonal Karbi Youth Festival amai pujana sing teron chunbang jana sing tok bila pen sing ti mongatum pali dun si jasemet pet pen principal apan kachuro lam the pajirang parta School than bang atum la pentu lo chali asumar do ana phantame churu ponthu ningkang sampen Borjan Zonal Karbi Youth Festival ame pudi hin sitami school captain Clinton Crow aphan pajir tekang kapaching thur ponji phan la pen la so long ri long klar chen klar ya pen padunang pu pen alang litum kaddo kawit alang litum chali rapet angjer marli la pen korti marli bongso tum ansitme alang litum la so kapin khat kapin lar pen nil tum pin la so adim aso aja karalong nil tum phan la so abun pret ki thu ui thengbeng thengru sitame nang pangrum pipen nang le tum la dang nang pang thiet piwet mine kai pi la sin li tum hin nang le tum phan anse ninga klong ben choro pa yerlo la se nang le tum tame la so education long an so se pier helong sitame ki pa prang nun thagi phan la so sumar sitame an se alang le tum physical la pen cheng lok alang le tum ka duk ka we pen along sitame ke so ka peching thurioni phan alang tum haten nil tum hin tame thurioni lok kasi pa prang nun thagi phan tame nil tum tame alang le tum aninga klong pen ana mai long tame an so se e pa prang pon thagi phan bong mali tum ni mali ko ti tum an sitame nang tum phan nil tum ta hi mining pilo la pen la so I education long I score nang chari pon abang phu ake hai khru sango headmaster sitame alang li la so I school long an se kipa prang ponji ka develop ponji e rada phan social phan la so long ri phan abang ke alang li tame nil tu mahin pen jengkam pa chori phan ang song pen ang se pang tu pon phan nil ta lang hiri mai pilo la si pini nang gerap ji phan nili kaddo ka we nil tum da khawara mai hin pen cheng lok nal tu phan suri akadom pa yersi la so ke claim ge dang phan nil tum iningkang sam nil tum chepak lang pon long kardo Karbi prime time ang kilapons kang ton pegla demi thakme ruang tu